Севиль Карашай. Ғарипның қайғысы. Инсаниетлік юректе башланыр. Yol boyu туристлер группасы пейда olды. Олар этрафта көргенлерінден эп айретте қалмақталар. Бу шээрнің гүзеллігіні көргені аңлар, ешіткені инанмас деп нафиле айтмадылар. Бу yüksek биналар эсасен тижарет мерkezлеридир. Олар шээрнің башка районларына көре фарклыдыр. Юқарыға диққат етіңіз, бұның yüksеклігі 200 метрден зиядедір. Ерлі мимарлық үшін адеттен тыш бір шейдір. Чүнки та султанлық девринден башлап шерде 5 қаттан yüksek бина құрмаға ясақ еді. Амма вақыт кеттікче инсанлар бірі-бірінен зенгинлікте ярышмаға башлады. Onun için bu gibi бай районларда пейда olмақталар. Туристлер тоқтамайып көшіні фотокамераларға чықаралар. Апансыздан олардан бірі биналар арасында олған бош ерге ишарет етті. Экскурсия еребері о тарафқа бақып егірілді. Бетінден белли еді bu gibi манзараларны о içte sevmeydi. Олар İstanbul masalını bozaydı. Bu da işaretledi git. Шеріміздің көрілмеге лайық олған айры бір шей, деп бұ мевзудан шақалашып чықмаға істеді. Сіз же бұ күліншілемі? Бичареге бақыңыз, ичті юрегіңіз yok mu? Гид өзіні онайтсыз дойды. Туристлер yolunun башқа тарафына кечіп, ұзақтан көрген манзараны яқындан сейір ете білділер. Яшы 6-дан çok olmаған, кичкене тиленчи кызчык этрафта олған байлықны өз ажыныклы сыфатынен керчектен де бозайды. Өз алынен оның башқа қара тарафларыны ачы қайдын көстереді. Ғарипнын юзу чамур, эллері аяқлары яраланған, базы ерде тазе қан лекелері көріне. О санки өзінден балабан бір жанаварнен талашқан. Йыртық антернын тешіклерінден арық бедені көрініп турайды. Елінде чөплік арасында тапылған чанта. Оны қавиже тұтмаға тырышқан, амма бір вақытта юқлап қалғаны үшін оны ерге түшірген. Юқуға далған қызның бедені тоқтамайып титремектейді. Не қадар хужур ве ажынықлы манзара. Вай жаным балам, деді туристлерден бірі. Бұ бала түрклерден ма? Деп сорады башқасы гидге бақып. Йоқ, бұ Суриеліге бензей, яда чингене. Керчек айтсам, оларны енді қарыштырып башладым. Аяғын қайда басмаса бұл сасық тиленжілер отура. Олар бұ алға түшкенлері үшін өзлері қабатлылар. Үкіметіміз олар үшін енді çok şey yaptı. Барсын çalışsınlar. Ребер девам етежек еді, амма адам оны тоқтатты. Аллах kimseni Suriyeliler оғыраған фелакетке оғратмасын. Эпімізні женктен сақласын. Көргенім ки сіз оларға ғайет серт давранасыңыз. Бұ баланың не сучу бар ки аятында көрмеген шейлері қалмаған. Біз Аллахның ішіне кірішмейміз. Біріміз я имтиан, я günahı үшін farklı acılar çeke. Ama kenede адамларға ярдым etmege imkanımız olsa bunu yapmak gerekmez. Elbet, ama şimdi özlerini Suriyeli dep göstergen çok çingeneler peyda oldu. Olar gerçek bir biznes yaparlar. Sen ona otmek parasını beresin, o şükür etmeyip артından da ber dep çapa. Onun için men endi hiçbirine inanmayım. Ama bu şahsi fikrim. Elbet böyle para kazanganlar da belli. Ama айтқаныңыз gibi Suriyeli olsa çaresi olmağanından tilence olalar. Olarının namusu bardır. Bir kadın kızçıkka yaklaştı. Eline para tutturacak edi ama yuklağanı ya da elleri buzlap katkanı için mi akça yumruğu içinde turmay. Parmaklar hep açılaydı. Paranı balanın yanında kaldırmak haflı olganını anlagan adamlar yanındaki çantanı alıp içine para, tatlı, meyva, kimde ne olganını toldurmağa başladılar. Dilencinin varlığını yerine koyganda bala yukudan uyandı. Бичаре o kadar korktu ki yerinden atılıp durdu. Onu kene urup kötekleceklerindен сақынып titredi, ağlamsırap başladı.
Өз тілінде бір şeyler айтты. Шу даққасы ақлына çантасы келді. Оны жоймаға мүмкін дегил еді, чүнки içinde тап 4 лира ve 25 kuruş бар еді. Я bu параға бір қач өтмек алып ач отырған қардашларына шатмақ мүмкін. Çантасыны чирк етіп ерден көтерді. Қачажақ еді. Ама торба толы олғаныны аңлап, оны кері қойды. Төметнен адамларға бақты. Çантасыны яваштан açtı. İçindekini көріп ерге отырды. İnanmadı. Böyle lezzetli şeylerini sonki sefer memleketinde aşağan еді. Ellerinin betini kapatıp okur ağlamağa başladı. Yanında turgan adamlarının yapkan eğiligini anladı. Yerinden turup şükran demege başladı. Kalgan sözler ağlağanı için hiç anlaşılmaydı. Turistlerden bazıları da көз yaşını saklap olamadı. Kızçık'a el sallap yollarını devam ettiler. Garipçik bir özü kalgan son kene çantasını açtı. İçinden bir şokolad alıp aşacak edi ama aklına kardeşleri geldi. Yerinden atlap çadırlı evine aşıktı. Olarının mutlak paylaşmak isteydi. Hava sertleşti. Yağmur sepelep başladı. Kuzunun sonki günleri bitmekteydi. Ya Allah, dedi içinden kızcık. Sağ ol, men seni pek sevem ya Rabbim, sağ ol. Kardeşlerim kim bilir nasıl kuvanır şimdi, dep sekirip kuvana çaptı. Bedenindeki yaralar da Allah'ın rahmetini anlağanından unutulaydı. Birkaç mahalleni geçken son uzakta kızcıkның evi korundu. Elbette o memleketindekine hiç de oşamay edi. Onun ne kapıları ne pencereleri var edi. Bilgeniniz çadır. Ama ev sakinleri onu birligi, sevgisi, tayançının ve bala kulkusının yaraştırıp kızdıra ediler. Nur bu ailede ikinci bala edi ve o ondan son olganda iki kardeşini büyük mesuliyetlikten bakaydı. Olarını çaresi olğanı kadar kuvandırmağa tırışaydı. Özü kichkene olsa da olarga da kıyın olğanını anlaydı. Yolun başka tarafını geçkende артından kelgen seslerini duydu. "Ey sen, toqta!" kaçırdı biri. Nur başını çevirdi. İçini çekip yerinde mıklandı. Aklında tek "Kaç, tez kaç" degen sözler aylana edi ama o ne oge ne artqa bir adım yapıp olamadı. Onu tünevin köteklegen aydut oğlanlarını yaxşı hatırlaydı. Şimdi de olar öyle kolay kızçıkны serbest bırakmazlar. "Sen mında ne joydun kene?" dep kaçırdı balalardan biri. Nur olarını ne anlap, ne cevap berip olaydı. Beti ak kesildi. Çantasını ziyadesinin de sıkı tuttu. "Biz sana tünevin ne ayttık? Senin sasık betin mında korunmesin demedik mi? Demek sen tek pis değil, sen daha inanılmazca akmaksın. Bu bizim mahallemiz. Sen gibi çingenelerge mında yer yok." 12-13 yaşındaki 5-6 oğlan biçare kızçıkны bir taraftan başka tarafka turtup başladı. "Ana Suriye tun, min Suriye, asalikum billahi utrukuni la tadribun." "Men Suriyeliyim, Suriye'den geldim, meni rahat bırakınız lütfen, Allah rızası için urmanız yeberiniz." Nur büyük belaga uğrağanını anlap kaçmak istedi. Ama aydutlarga karşı onun ince bedeni içte rakip degiledi. "Ne? Suriyeli dedin mi? Ah seni köpek! Kimni aldatmağa isteysin sen? Biz Suriyelilerini gördük. Olarının ellerinde altın, boyunlarında altın var. Sen ise yalancısın." Bir oğlan yanına çapıp olğan küçüğüyle tizlerini yandırdı. Kızçık yerge yıkıldı. Oğlan şu dakikası yerde serilgen bedeni köteklemege başladı. "Men senden adam yaparım, pis yalancı. Men seni söz dinlemege öğretirim."
дей ве гарипнын курсагы, жигери бетini тепмелей. Тоқта, деді оғланлардан бірі. Кел бізім едиемізні она берейік. Ей, пислик, мында бақ. Саңа бақшыш бережегім. Оғлан еліндегі торбаны açıp, içinden қанлы байрақны çıkardı. Herkeste öz bayrағы olmaq керек. Менің байрағым бақ. Анда, асылы тура. Деп қаршыдаки бинаға көстерді. Сен де айтқаның кебе Suriyeli olsan, senin de işaretin olmaq керек. Sen de yoqtırdır dedim, onun için mana. Dedi ve yerde yatқан mecalsız kızının üstüne kanlı Suriye bayrağını attı. Edemiz biraz kirlendi. Maras mışık biznen oynamağa hiç de istemedi. Geberdi zavallı. Ama sen kan lekelerinden bayrağını temizle, yap yanı gibi olur. Mah al ve bizge minnettar ol. Oğlan sonki kere kızının başını ezip sılaq asfaltқа urdu. Ketemiz, dedi o dostlarına. Olar kene toplaşıp kule kettiler. Bu dakika biri ozunu Karaman dep sayaydı. Olarının fikirince mahalleni çoktan böyle tertipke getirmek gerek edi. Keçti. Her şey keçti. Olar kettiler. Tuşundu Nur. Ağzı burnundan kan keleydi. Çok şükür. Allah'ım, çantam. Kayda çantam? Mında eкен. Yerinde. Demek kardeşlerime lezzetli şeyler berip olurum. Çok şükür. Olsun. Bu kan da geçer. Garipnin cansız vücudu sılaq çamurlu asfaltqa kırmızı renkini koştu. Kızçık uruvlardan son ne elleri, ne ayaklarını isetip olaydı. Gözlerini kapattı. Allah'tan sabır ve güç diledi. Tek istegi evine barıp kardeşleri ve ana babasını görmek edi. Beklеңіз. Beklеңіз. Men keliyem. Ağlap, öz-özüne gülümsiredi o.